Hiding ke friendsong sengtini naranai sini Kwtal job notification friendsong omong ke sini STGT ni bagai notification nongkhorka friendsong senglai jak koyak dino sini thanayo STPGT ni nongkhmani pore sini STGT ni phainade phaya hanai sengjotono nasinglai jak selection test for graduate teacher omong ke graduate teacher ni bagai 19 ni teacher ni bagai friendsong omong kai notification nongkhorka tini 29 tarik Agust tini notification phayo friendsong Gasung joto details naranai vacancy busuk qualification busuk exam fee busuk exam buhurung nai buhurun simi apply choli nai joto details sungna layana friendsong generok video file naidi friendsong sinam ke graduate teacher class 9 10 teacher ni bagai omong ke or total vacancy tongo 700 ta or ongka unreserved tongnai ora 364 or ST ni bagai reserve 217 ta reserve tongo friendsong আর পরে আর এসসি নি বাগৈ 119 টা দङ ভ্যাকেন্সি গে फ्रेंड्स नरक और एसटी नि बागै रिजर्व 217 टा अब तो माननायनो एसटी रक ओके और आनरिजर्व नरक टारगेट खायदि जाते मार्क गोबां माननाय नरक और हाबमानाय जात गे अमखथ 150 नि एग्जाम उनाय फ्रेंड्स जों थानायो बिनि सिलेबास बो करेक्शन बा मडिफिकेशन खायमानि सोंनुखा इंगे नरक सिलेबास कतालनो नायनाय नरक फलो खायदि फ्रेंड्स If syllabus link nongno ang video description ronai notification link boronai apply khani jotto link ang nongno video description ronai friend chong sini qualification to norok jara B.Ed khaijak rok norok oro B.Ed khaijak ngakeno norok o jaga apply khaiman nai friend chong B.Ed khaijak norok graduate fanang di post graduate fanang di norok B.Ed complete khaiman pore norok riman nai ST rok ngaketo graduate post graduate norok 45% ngakeno chance mano ingeno norok o jaga riman nai intai Baksa B.Ed ni tongo 4 year ni course oborok khaijak hangkebo mannai roi o jagao inge S limit friends ong nadi oro S limit hingke sini 18 ni simi 40 ST/SC 5 year realization mannai 45 joratei o jagao apply claim mannai inge friends ong graduate level ni oro pay hingke to total o jagao friends ong 27300 khlainai mano friends ong basic কিন্তু বরক ননো 5 ইয়ার জরতে 75% से नाइको फ्रेंड्सं लेवल 9 अमंके 20475 खलायनाय नों तबो अमोटो पार्मानेंट जॉब बा नों डीएरक माननाय जेफ्रु रेगुलर नाय 5 इयर नि परे अफ्रोसे नों अजागो नेनि हाउस अलाउंस रक बा हाउस रेंट अलाउंस अबो हायरक नों माननाय रेगुलर वन परे नों पुइला 5 बছर जरते DA plus nang oje nini basic 75% 20,475 almost me nang manai nga sinoro important dates tong friends ong sini notification nongka tini 29 Agust tini nongkoro noro online apply khaimanai sini phainai mas September ni 24 tarik ni simi saring saita ni simi starang nai 22 tarik Oktober saring saita jora norok apply khaimanai 24 tarik September ni saring saita ni simi 22 tarik Oktober sarini saita jora norok online ti apply khaimanai jodi norok online apply khaimani 22 tarik October jodi norok payment khlaimai hangka 24 tarik October ni bisingo ndak payment khainani sujug manai tai 2 din bisi hingkai norok ni exam to onginai omo 7 tarik December Sunday klayo odino norok ni exam ongnai Agartala exam center nai ojago rojak hingka friends ong norok or jagao qualified mark busung manai nangnai hingke 45% 45% gangke 68 man nangnai SC ST tai physical handicap rok ngangke ar pore unreserved thanangke 50% 75 mark man nangnai 150 difference ong norok o jago 150 norok 75 mankeno manai ba 168 mankeno manai hinor tawan sabdi je oro vacancy tongmani je kubang borok se manai oro sini 217 ta ST ni tongo ngangke je 217 jona gobang manai rok borok se manai kintu nung unreserved jodi nung hamna thanga ngke unreserved candidate rok general candidate rok jodi o jago nung borok baksa mark man nangnai ini merit khobjanani nangnai nung o jago hab manai nge yago ST ni vacancy bo tesa basini friends ong keno target khaidi যারা পিজিটি রি মানে রক এসটি পিজিটি রি মানে রক নরক তো অলরেডি নোটিফিকেশন নখরজাক কিন্তু রক আজাগাবো টার্গেট খাইদি আর হামাং গরং টেসে স্যালারি বো বিসিম মান নাই फ्रेंड्स इंगे एग्जाम फी तो ओ जगह 300 अनरिजर्व रक
SC ST फिजिकल हेन्डिक्राफ्ट रंखौ 200 टाका खालायनाय पेमेंट मा खायनाय ऑनलाइन टिक नरक पेमेंट मा खायनाय इनका फ्रेंड्स যারা बीएड खायजारक नरक अजागो प्रिपारेशन शुरू खासिदि डिसेम्बर नंनि एग्जाम होयनाय फ्रेंड्स इनका नरक बाक्सा अजागो साइमान नरक कंप्लीट बा बीएड कंप्लीट गयाखौ अब हेराव गई देवानो हनै फ्रेंड्स अमा हेरिमिया अजागो सिलेक्शन टेस्ट नि बागै जदि नों और अक्टोबर 22 तारिख लास्ट अक्टोबर 22 तारिख लास्ट नि बिसिंगो जदि निनि रेजल्ट मान खांगले नों रेबानो मार्कशीट माय आफानो रेजल्ट मान खांगले नों अप्लाई खायमान नै फ्रेंड्स अजागो फाइनल रेजल्ट मान खांगे नों अजागो अप्लाई खांगन नै फ्रेंड्स आसुनो अमंका जारा STGT ग्रेजुएट टीचर नि बागै 9 10 नि टीचर नि बागै फ्रेंड्स इंगाय आसुनो फ्रेंड्स तेइस जतरनो हाय हामबाय